si Dan Atayde, isa ka tiga Villamonte. 30 years na ako sa Villamonte. Isa ka Bacolod nun, Gid. Bacolod City is already a good city. It's a highly urbanized city, and it's ready. It's ready to accept an economy that I can help na mabulig ito sa Bacolod City, na matupa. Na bulig. Ang bulig ko di sa ato niya, basically, ang Bacolod City, kung lang mo sa geographical map sa Pilipinas, it's a center of the logistics of the Philippines. Okay, we will, Bacolod nun, develop it into an international container port. Kita mo, actually, is basically, regarding Gastoriani kami ni Mayor, no? I agree with the hospital, the area. Kilala nung maganda sa Bacolod City, okay, no? Even the city health. Galing may ara kami programa with the mayor as well to give free dialysis center, a dialysis center in that compound na we can give it free to the poor people. Ang education factor ko gani, actually, kabudlay man ko sa 95 na grade sa iban, di ba? May category 95, no? Imunta 85, ah. Ang requirement para makaboy ka scholarship? Yes. Ah, okay. Pero may premium man sila. Pag igol na 95, may price man sila. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Unahon ko lang ni siguro Action Art, si Action Dan. The reporter ta ba? The reporter ta sa station ba? Sige. Built-in advantage. Si Dan Atayde, si Congressman Dan Atayde, kuan man sa Action Art mo ng kung tanaw naton new fight ni siya kung politika sa Bacolod ang aton nga hambalan, no? Actually, nakilala ko lang ni siya when he filed his candidacy as congressman sa Lone District sa Bacolod, no? Siguro first question ko lang, Action Art, sino si Dan Atayde? Kaya tayo mong ginapamangkot sa tao mo, sino na siya, no? So, can you tell us, sino si Dan Atayde? Well, si Dan Atayde, isa ka tiga Villamonte. 30 years na ako sa Villamonte. Isa ka Bacolod nun, Gid. No? Tawa ko, isa ka... Ang asawa ko, isa ka Bacolod nun. From Bacolod City man. Kamataan ko, from Bacolod man. Kag, isa ka negosyante. Okay. Kung di ka nag-eskwela sa una, kung... Well, nag-eskwela man ko sa Lasal, Bacolod. Nag-eskwela man ko sa Manila. Kag, dali man ko nag-atener. Okay. So si Dan Atayde is a businessman, may profession. Art? Actually, si Aksyon Daniel Alfonso Nieto Atayde. Ang unang kompleto na ginagalan. Ginagalan ko, Ang skills and experience sa Action Boy, marketing, managerial, public relations, agriculture, food processing, port management, logistics, and trading, Action Boy. Kaya nakita ko din ko lang sa iya nga sort of biodata nga 15 days after sang May 9 election nila yung birthday niya. Birthday niya. Wala mo gida. No, 15 days after sang May 9 ng election. Basi kung may mga birthday kung ano si mo, no? Birthday gift, no? Anyway, sige. So kung, mauna lang ko siguro Action Art, no? Mamangkot lang ko, what made you decide nga magpapili dire sa Bacolod bilang congressional candidate? Well, Action Art, Action Boy, no? Ang pili ko sa Bacolod is, ang Bacolod City is already a good city. It's a highly urbanized city, and it's ready. It's ready to accept an economy that I can help na mabulig ito sa Bacolod City, na matupa. Na bulig. Ang bulig ko di sa ato niya, basically, ang Bacolod City, kung lang mo sa geographical map sa Pilipinas,
it's a center of the logistics of the Philippines, no? Ang Bacolod City may Pantalan, di ba la? Okay. Now, ang Pantalan na, if I can just, which I will, okay, we will, Bacolod nun, develop it into an international container port. Kita mong Manila, Manila, ekonomiya nila, maayo. It's because may international container port. May mga locators na. Ang Cebu, nga maayo. Tukod may aras sila international port, ka locators manggid, no? Ang Bacolod, gusto to be as one and move abanteta para sa maayo sa Bacolod. Okay. And that will bring in our economy, for sure. Okay. Sige, international port. These are the locators of factory materials and everything, which we can encourage more foreign investors there is sa Bacolod City, no? Kag, ang gusto ko i-add up this sa Bacolod, sa port sa Bacolod, tax-free port zone. Okay. So that will make the economy really boost. Which to kaya na story ako sa mga negosyante, amo lang gid dapat ato ni Mon. That's why I run as congressman to help the city, not to fight, but to help the city boost our economy. And we should be number one. And we will be number one. Okay. Do you think nga ang inaangatikang would invite investors nga mag-put up? Ang problema, ang nakita ko dito sa Bacolod, and the province for that matter. That will help the province as well. Oo. And the sugar industry as well. And the province for that matter, though, ay tadi mga manufacturing plants. Correct. And this is a start. If God willing, tagaangkot sansa, this will be the start. Because ang aming family expertise, aragid dira, which we will share to the city and help mayor and vice mayor, and we will all help each other. Because, you know, kung hindi ta magbuligay, wala matabo sa aton. Di ba la? Dapat mabuligay tadi. We should be one together. You know, kung masige ta politika inaway, paanong tao? Paanong Bacolod nun? Di ba la? So, ako moving forward lang ko. Tawag nila sa akin na Action Boy, Action Art. Abante dan. Abante tayo din. Di ba la? Moving forward, oo. Of course, kung may mga manufacturing plants kita diri, hindi lang niya loglaho, kaya damo ni siya, damo ni siya epekto. Economics. Employment. Yes. No? So I think ang ma-start na da is the international container port, which with my tax-free port man da. So at least the economics to di ba la? Do Subic. Di ba la? And other ports. That's why gusto ko mahimo Bacolod number 1 do Singapore of the Philippines, locator. Amo that's the help that I can help here in Bacolod City. Which also I can do it in a swift, proper way. Lord? Yes. Sir, ina siya pwede ma-realize sa ulihi paagi no, sa imong pag-initiate. Pero do you have in mind, subong, sang kumungara ka dira sa legislative, mga sulod ka sa Congress, do you have in mind na subong kung ano pagit magluwas sa economy nga ginambal mo, nga mangin mabilin nga ligasiya mo sa ulihi, nga amo na ang imo dalon dito sa House of Representatives, Actually, Action Boy, Action Art, damo ko na arakalista sa legislative actions ko, no? One legislative action I can put in na para at least ma-shorten man, no? But one of it is basic livelihood. Okay. Action Boy, Action Art, nakamo ka kamote? Nakamo ka kamote? Ini basic lang ni, kanadlawan ni, pero basic lang ni, no? You know, ang livelihood sa mga ato ng mga small farmers, no? Sa mga bukid-bukid, even the whole Philippines, kulang taon mo, no? We should really promote kamote flour. Okay? Kamote flour actually can be made into bread, can be mixed with our harina, sa harina, no? So, kamote flour ni, pwede natin buligan ang livelihood project ni sa mga tiga-bukid, mga pigado, tanong sila kamote on a livelihood project in a cooperative system, even sa sugar. You know, aram ako sa sugar, so basically, kailangan buligan natin ng sugar industry as well. Di ba? So, you know, especially, you know, like mechanize, how can the government help mechanize the sugar farms, di ba la? Kabalo ka subong, budlay subong, di ba la? Pero we can move forward, abante lang ta, buligan tatanan. Di ba la? Okay, I'd like to focus sa sinang sugar industry, bala. Ang isang problema natin sa sugar industry, kay kita gani, nag-produce na kita sang kalamay, but yet may mag-import pa kita sa countries
before nag-dream lang gani sila gatuon sa aton sang siyempre. Well, industry yes, ni. yes, Pero ang nakita naton nga isa sa rason dira is ining iban nga mga countries producing sugar are well subsidized by their government. Yes, Diba? yes. Ang problema naton diri may ara man ta nga mga muna ka subsidy sa gobyerno. That is why amo nang gusto ko himon man, no? Another step action, no? This is based on the Department of Agriculture area, no? Basically, we want to help the small farmers mechanize, no? diba? So, I want to do that, which the government can help them, diba? So, that's one thing also I will represent them. If you notice ka damo bala sa mga sugar central nato nga nagsira, particularly dito sa Negros, Yes, like Lao Sugar Central, nagsira man, no? Yes. No, kadamo sa nagsira nato yung mga sugar Hindi man, central. actually, damo man open, no? Hindi man tala nagsira. It's basically though, wala man nagsira. Wala man nagsira. Okay. So that's imong plano to have Dato Bacolod to have an international container port. Ay ang imong Food plan manufacturing, sugar industry, health. and then as well, health actually is basically regarding Asturiani kami ni Mayor, no? I agree with the hospital, the area. Kilala no magina sa Bacolod City, Okay. no? Even the city health. Galing may ara kami programa with the mayor as well to give free dialysis center, a dialysis center in that compound. Now we can give it free to the poor people. Wala pa ta na subongaw? Wala pa ta siya na subong? Wala pa man ko? wala pa ta sang free dialysis center di sa Bacolod, way pa. May dialysis center pero niya libre niya. Libre. Namin ko ang libre gani, wala pa ta siya na di sa Bacolod. Way pa ta na di mayor sa Bacolod sang libre. So, PhilHealth pa na, PhilHealth. Sa PhilHealth ara. Mo pa ni Art? Sir, na-mention mo kaina nga sige ang imo paglibot subong sa Bacolod nga konsulta ka sa tao nag-istorya. Ano ang mga natipon mo nga mga ginapalabot sa imo concern sa pumuloy sa Bacolod? Well, galibot ko sa Bacolod subong, no? Especially in the coastal area since ako ya Batang Pier, no? Galibot ko sa coastal area. First thing I did sa coastal area, first I looked for a fish port. That is a structural that can help the fishing, the mga fishermen natin sa Bacolod, no? We really have to build them a structural fish port. Kabalo nga, may bagyo, guba bangka. Okay. May bagyo, problema para sa ila. So that is what I want to improve here also as well in Negros, Bacolod City, per se, no? Bacolod City, ang fish port natin, sectoral area. Number one, pwede ko as a cooperative, may ice plant sila. Diba la? Mabuligan ko sila. Diba la? Mabuligan ko sila. May fish port sila, protected ila bangka. Isa lang lugar, diba la? Protektado sila, why na problema? Diba la? So, amo nakita mabulig ko gid sa ila. On that side. Na-remember ko na ibang fish port ni, daw may mga fish port madigid pa tindog sa Bacolod sa mga nagliligad to, daw ay magamit daw. You have to correct it Kabalo nga, hindi pwede finger type lang gid Kailangan protected na sila. Do may channel na siya, do protected na sila. Galibot ko, ginalantaw ko, kabalo na ko ano paano himuon. Okay. Isugpong ko siguro, Action Art, sa imo paglibot, kung ano ang mga sectors ginakita ni mga daw dako gid nga kinanglan naton sa himuan sang programa. Well, basically, it's the livelihood of the fisher folks again. Okay. Livelihood for small farmers. And livelihood to the other sectoral sectors like mga, like food processing and everything. This is what we can help our people para at least we can teach them how to fish. Diba la? Diba? And education as well. Ang education factor ko gani actually kabudlay magkuha sang 95 na grade sa iban, diba? May Okay. category 95, no? Imunta 85 Ang requirement para makaboy ka scholarship? Yes. Okay. Pero may premium man sila. Pag igol na 95, may price man sila. Gle. Sige. Siguro lastly, 10 minutes? Okay. Sige. Health, education, livelihood. Sa panisa health, basically, I want also to bring it closer. Ang kabalo ka during the pandemic, di ba la? Budlay ka to sa hospital. Di ba la? So, I want to enhance the services of the barangay health centers. Okay. Paano ko na-enhance, no? Butangan natin x-ray. Okay na, di ba la? Okay. In some clusteral area zones na mga barangay, mga big barangays, butangan natin dialysis center. Ang iba na barangays na, butangan natin mga nurse na permanent. Pag may mga doktor man da, ibutang natin sa clusteral area. Para let's bring it closer
sa barangay level ang health sector naton. Kasi amo na learn natin sa pandemic, we have to do that. No? We have to do that. Kailangan buligan nato ng Bacolod nun. Di ba? Kailangan buligan natin ng Bacolod nun. Muna ka, lingkod action natin ng pandemic, it's if it look at it positively, ang nahambal ba ni Kong Dan nga it has, we have learned something from the pandemic. Yes. Kung positive na ito nga paglantaw lang sila. Basta ato niya, bante-bante lang ta para sa tanan. Di ba? Moving forward. Moving forward, that's what I say. Sige. Anyway, amo lang siguro, lastly, tanaw naton, kahit lalaki ka, do you have also programs for sa mga babae? Oh yes, I met with a good friend of mine, kilala mo si Tony Goles? Tony Goles, kilala mo? Very good friend. Okay, malasakit. We have this program like for the single parent. Siyempre, kaluwi mas mga single parent, iba hindi man kaubra. Di ba? So, bulikan natin sila on that sectoral area para at least we can teach them also basi pwede sila kaubra sila balay. Di ba? We have a lot of programs for them. You mean the single mothers? Yes. Single mothers namin. Yung single mothers, buligan. May arap ako. Also the mga senior citizens, may trust with sige to obra. Di ba? So we can also give them a livelihood project that they can do it at home. Now we can help them, na miyanta at least pagkada storya natin sila, may obra na sila, may sa problema, di ba? So, speaking of senior citizens, I don't know, no? Akong pananawalan nga gahatag ta incentive sa aton senior citizens when they come to that age nga 100 na sila, hindi nila ma-enjoy, Can we not do it nga pagka senior citizen mo, mga stintakap lang daw, pwede ka na may something, nga may... Atagan ka na. No? Well, ang ina-incentive na iyas ang city na, no? Sa mayor side na, no? Iyas ang mayor na. Pero ang national... May naaramat na national. Normally, ang ginaano na, basically, may ara pwede na. Dapat yan, 8 years old na yan, may ara na sila. Buta mo lang sa 80. Iprorata mo lang. Gani. Iprorata mo lang. Pwede ba na, imuna? Pwede natin, imuna. Gani, dapat isugo natin at 75. Pag 75 pa lang, bisa may 5 mil o... incentive para katilaw man sila. Budlay, pag igo 100, ba sila ma-enjoy sila? Subong may harap, pag 101, 1 milyon? 101, ano mo na 1 milyon, 101 ng edad mo man? Ati mga... Kaya kung nakuya kasi 101, okay pa ko na yan. Yes, we will do, to be realistic on it, we can start on the 75 years old on a pro-rate system. Tapos yan, you don't know, basi pag igo nila 100, bilog na maliwat. Okay ka mo sila. That would need a legislative action naman, di ba? Yes, correct. Buligan ta tanan, Kung magdaw ka siguro, kung matagaan mo na atensyon, Saka ako kita atensyon. Para sa senior citizens, na kami nga dali na lang mga senior citizens mo. Way pa man. Anyway, kung unless may kuwang ka, may ka mensahe sa aton nga mga Bacolod nun, before we wind up sa imong portion. Well, mayong aga sa tanang kapalamati, subong adlaw, Action Boy, Action Art. Ako si Dana Taide. Is a very good friend of our mayor and our vice mayor, El Cid. And I'm running, galagan ko for congressman. So, thank you sa tanang sa panamati. Salamat. Mayong aga sa inyo tanan.